wena bafowethu nisabani kanine nayikhombo iyatholakala uthola tonke lethu uthola naku okugeza ebathroom endi ijiki idomestos i-sunlight liquid konke lokhu ukuthola cheap kakhulu koyi-5 kungu-200 rand naw tithathela kimi nangabe sikudelivery is 210 so usabani kanti usabani sini sikhona wena buya kithi sikunika ikhombo lento sifaka eplastikini sona sebese siyakunika yona ubese uyabhadala 200 rand naw tilandzela kimi 210 nangabe siyakulethela kuwe yonke lendzawo edrobheni khona mfana lesimnikako lobese uyafika lapha nilandza kuye edrobheni nikungu-210 edrobheni White River nakhona kukhona lo munye futhi simnikile naye kuzene njani unsupply na ufika kuyo is 200 rand ulandza kuye straight edrobheni uphinza futhi nasengodini kunjalo ulandza khona kuphi kuye straight engodini kungu-200 rand but bonke balahlala ePinare siyakhona ukukulethela emakhaya kuba ngubani kuba ngu-210 ufuna kilandzela kimi is 200 rand sabani kani wena ngoba kuthina sikhona dawa nebrand impahla lekuthiwa usabani sikhomba abantu ukuthi ungasabi kuphanda ungasabi kudiveta kusho kona ukuthi sena njani siyaphusha njalo so nayikhomba bafowethu 200 210 nasifaka idelivery sabani kani wena asikhathali asikazi nisibe bahle njengoba nibona nami ukuthi ngisaya khona kokugesa ufuna insipho ufuna iplatform bathi ngathi iplatform ngikwendelele sitawubona khona ngoba sibathini kokugeza ukuphuhla amagwiyo asabi danko khombo